ngicitha kuleli live namuhla. Kokuqala nje igama lami ngingiJoshua Sibongwa kaMathonsi ngisindisiwe. Ngiyamthanda kakhulu Jesu Kristu uyinkosi nemsindisi empilweni yami. Ngimbona lokungene ngamkhonda ngaphandle kwakhe. Ngifuna ukusho bazalwane ukuthi uma siqala umkhosi wePhasika Friday sibonile ukuthi ezulwini kwendekeni bazalwane kwaphinde futhi sabona ukuthi emhlabeni esimini yase-Eden kwendekeni bantu bangene njani esonweni. Bangene njani kuphi bazalwane esonweni. Sabuye sabona ukuthi uNkulunkulu wethu wende lisu lelinjani kukhipha abantu esonweni. Sabuye sabuka itolo ukuthi Jesu yini imende ukuthi watosifela. So namhla bazalwane sithe kubuka lokumele kwendiwe libandla uNkulunkulu ukwendile lokumele akwende. So namhla sithe kubuka lokumele kwendiwe ngimi nawe njengelibandla kaNkulunkulu. Sikhona abantu baqhotshwa bonke baNkulunkulu abakhona la siyabingelela. Sihlokothe emakhaya siyabingelela, bomake siyabingelela, bafundisi siyabonga, bukhona bakho banabasha siyabingelela. Wonke umuntu okhona la bazalwane siyabingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Ngithembile itolo lelinye igama longalisebenzisa na ufuna kusho ukuthi Jesu, ngithembile ungasho ukuthi uliqiniso. Sikhona bazalwane. So namhla ngoba sifuna ukukhuluma ngelibandla, ngifuna sibukele lelinye igama longalisebenzisa na ungafuni kusho ukuthi libandla laNkulunkulu. Likhona igama longalisebenzisa uma ungafuni kusho ukuthi libandla laNkulunkulu. Likhona igama longalisebenzisa uma ungafuni kusho ukuthi libandla laNkulunkulu. Mara ngifuni ukuthi leli gama likhishwe ngimi. Ngifuna leli gama likhishwe live laNkulunkulu. Asiyene evini laNkulunkulu lokuqala encwadini ya Isaiah chapter 4. Isaiah chapter 4. Leka itholile bese uyasifundzela chapter 1. Isaiah verse 1. Isaiah chapter 4 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 verse 1. Ngalelo langa labasikati labasikhombisa bayawuhlanganyela indvodza yini. Bathi kuye sitatidlela kudla kwethu. Siphinde sitembathise into nje sicela ukuthi simane sibitwe ngawe. Susa lelihlazo lethu. Kunento bazalwane kumele ngichaze before ngichaza leli verse. Ba propheti, ma major prophets, Jeremiah, Hezekiah, Isaiah na Daniel. Laba propheti laba bazalwane beba profeta ngetindzaba taNkulunkulu, but ba propheti indzaba lenze yaNkulunkulu. Bese lama minor prophet beba profeta yaNkulunkulu kodwa bakhuluma itindzaba nyana letincane. Into lebalulekile ngemprofeti ukuthi bazalwane mostly uma akhuluma ngento lesinye isikhathi usuka akhuluma ngalendo la ayibita ngeligama, lesinye isikhathi usuka abita igama, mara kumele ube eveni likamoya. John chapter 4 verse 24. uNkulunkulu umoya, labamkhondako kumele bamkhonde ngamoya. So baprofeti uma bakhuluma akumele ubalalele ngenyama, akumele ubalalele bazalwane ngomphefumulo wakho, kodwa kumele ubalalele ngamoya. Ngoba uma bazalwane baprofeta tinto le umtimba ungekhona ukuthi comprehenda, kodwa tidinga ukuthi uthi kuthatha step uye ku spiritual realm bese uzokhona understanda into lebatikhuluma. Lithi ke live laNkulunkulu la ngalelo langa labasikati labasikhombisa bazalwane number 7 ngishilo uma siqala on Friday ngathi number 7 o representer kuphelela kwetintfo. Sikhona bazalwane number 7 o representer kuphelela kwetintfo. Then lana lithi labasikati labasikhombisa, lithi kodwa liqala ukuthi ngalelo langa labasikati labasikhombisa. Nalisi labasikati bazalwane, labasikati la kukhulunywa ngelibandla laNkulunkulu. Utoyiva masiloku siqhubeka uma basilabasikati labasikhombisa bakaza ukuthi libandla laNkulunkulu umhlaba wonke ngokuphelela kwawo umhlaba. Kuyofika isikhathi lapho khona abantu bangeke bafune kwenda
intsandvo yaNkulunkulu kodwa bafune kwenda lokufunwa ngibo. Lithi lelivi ngaleso sikhathi kumbe ngalelo langa labasikati labasikhombisa lokuchaza ukuthi libandla emhlabeni wonke liyothi siyafuna kuda esontweni kodwa sicela ukuthi idlela kudla kwethu kuyini kudla bazalwane. Incwadi yabase-Efesu chapter 6 uma ikhuluma ngetikhali kamoya na ifika live laNkulunkulu ilibita ngesikhali. Live laNkulunkulu liphindze futhi libe kudla kwethu sikhona bazalwane. So uma bathi laba labasikati labasikhombisa kukhulunywa ngelibandla umhlaba wonke. Libandla ngesikhathi lokugcina liyothi asifuni kushunyelwa livi kodwa sifuna ukuthi idlela kudla kwethu. Bafuna ukuthi abantu ogcwale ebandleni kodwa bangafuni ukulilalela livi. Uma ngabe nawe uke wanaka the time usengakakhuli eveni likamoya bofuna kuda enkonzweni kujayive kufakazwe kuhlatshelelwe kwendiwe lokwa nasekuyiwa evini umoya wakho bokasuka inkondlo yakho beyikasuka labanye bavele basukume baphume bahambe. You know why? Abafuni kudla kwaNkulunkulu bafuna ukuthi idlela kudla kwabo babe bona babika ukuthi bantwana baNkulunkulu. Uthi ke la nakaprofeta labasikati labasikhombisa ngalelo langa bayothi asifuni kudla kwakho sifuna ukuthi idlela kudla kwethu. Asifuni kumphatha timpahla takho. Uma bazalwane libandla limphatha timpahla tirepresenta bunkhwele. Bazalwane bayothi asifuni kuba inkhwele esontweni. Sifuna nethi ukuthi sibe khona mara singabi inkhwele. Imnyingo yokugqoka ebandleni irepresenta bunkhwele. Bazalwane umhlaba wonke bantu abafuni kuba inkhwele esontweni mara bafuna kuba sesontweni kodwa babe bangabi inkhwele. Hallelujah. Sikhona bazalwane. Hallelujah. Kune mabandla amanyenti lebafundisa ukuthi kukholwa akusikugqoka. Hallelujah. Ene kugqoka kurepresenta bunkhwele. Hallelujah. John chapter 21 verse 7 lithi iBhayibheli Peter bekasekhathe emandini adoba tifish. Oh yes. Aya sifunze John 21 verse 7. John 21 verse 7. John 21 verse 7. Lomfuthi labethandwa nguJesu wathi kuPetro yinkosi. Simon Petru neva kuthi yinkosi waphuthuma timpahla takhe wembatha. Phela abekhumulele kusebenta angcuni. Likhona libandla ekseni bazalwane la afundza khona make lithi iBhayibheli Petro bekasekhathe olwandle ayodoba tifish. Angithi bazalwane umuntu lophilile enhloko uya understand ukuthi ugqoka ngoba uyapi. Uma uya elwandle ngeke ngiyongena elwandle ngalesuku ngegqokile kodwa kunetimpahla taselwandle lotigqoka ngoba uyelwandle. Kunetimpahla lotigqoka ngoba uye swimming pool. Kunetimpahla lotigqoka ngoba uyosebenza ngelithanga. Kunetimpahla lotigqoka ngoba uyopheka. Kunetimpahla lotigqoka ngoba uyabhaka. Kunetimpahla lotigqoka ngoba usebenza ngetinwele. Into lento loyendako inetimpahla tayo. Kunetimpahla labatigqoka ngetibhedlela tokwenda ioperation. Kunetimpahla labatigqokako tokwenda lokwanaloba. Into lento inani bazalwane inetimpahla tayo. Na Petro bekagqokele kudoba tifish mara lithi iBhayibheli wenele kufa kuthi nayi inkosi iyeda angunu half naked agqokele kudoba ngokusemandini wenza ukuthi inkosi iyeda wayekela bazalwane kudoba wadijima wathatha timpahla wagqoka wayi agqoke phambi kwenkosi siyambhatha phambi kwenkosi siyagqoka phambi kwenkosi siyahlonipheka. Angimadi mina umzalwane lekafuna kungagqoki lekafuna kungahlonipheki phambi kwenkosi abe akholwa ngoba kukholwa kuhambisana nebundwele buhambisana nekugqoka. Hallelujah.
Hallelujah. ngesikhathi tokugcina abazalwane bayofuna kugcwala emabandleni kodwa bagqoke inonsense into leyinganasense bagqoke ngathi bayelwandle lakubethe ekhasi endlini yenkosi. Hallelujah. Uma ngabe uya enduneni uya ka chief uya ecourt ugqoka ube formal na ufuna ukuya endlini yenkosi ufuna kuhamba khulu. Oh Jesus. Ngalelo langa labasikati labasikhombisa libandla laNkulunkulu libandla lalamhla alisalifuni livi. Number 1 nawushumayela livi bayalala. Yeah. Uyashumayela ulele. Khona lapha lenawuqedza uthi amen. Angena loyo athi baleka. Baleka umbona naye uvuka naye uyabaleka. Usobaleka kanjani ngoba bawulele. Bantu abafuni livi nakushukela bayalala nakushukela bayabhoreka nakushukela bakhipha amafoni baya WhatsApp nakudanswa bayadansa nakwenziwa into ngaphandle kwelivi ngoba kwaprofethwa ngelanga ngalelanga leli ngalesikhathi leti bantu bayafuna ukudla livi labo bangafuni ukudla livi lenkosi. Hallelujah. Bayafuna ukugqoka impahla zabo bangafuna ukugqoka impahla zenkosi. Bese ke aqhubeka umprofeti athi bayothi iningi esifunako sifuna ukuthi sibitwe ngawe. Yeah. Sifuna ukuthi kuthiwe simakholwa. Yeah. Mara ungawali ukuthi sitobasiza ukudla kwakho. Ake sifune livu lakho. Yeah. Ake sifune ubungcwele bakho. Lethi sifuna kuthiwe simakholwa. Yeah. Ingakho nje ufuna ukutshela ngakubhadalisa namhla ekseni. Na ulikholwa hayi na ungakholwa. Angihlukanise la before ngikhuluma lenkulumo. Kunabantu lebasesontweni bethe kuyofunza ukuthi le nto yokukholwa ihamba njani. Amen. Ngingayenda njani. Demo bahleli balalela ona ukholwa ukwendi lo. Ona ukholwa ukwendi lo. Ona ukholwa ukwendi lo. Bese nabathi le nto nami ngiyayifuna bese basukume baphakamisa intandla bathi sengimukela Jesu. Bese siyabatshela wasomukela Jesu ungendi so lo somukela Jesu. Kunetinto lekumele angathethi. Amen. Lo sengamukela Jesu. Loyo vele akasengabi umntwana kaNkulunkulu loyo asengabi nenkinga naye loyo. Noma udibana naye ubambe ibhodlela lebhiyo yangathanga naye. Ngoba usase ulungisisweni loyo samele afike la sekavuma khona ukuthi Jesu inkosi. Mara once wavuma ukuthi Jesu inkosi awusabuthinzi tshwala. Once wavuma ukuthi Jesu inkosi awusabhemi ligwayi. Once wavuma ukuthi Jesu inkosi awusajoli awusajumi awujumisi. Kodwa na usengakholwa ayesinandinga vele usete tofunza. Hallelujah. Ingakho ungiva kushumayela ngiyongiva ngithi mina bomake ningabavumeli bayeni bendaba nathi akubanatha ake ngisho njalo angisilomyeni vele usanatha. Yeah. Mekela nathi akusanatha. Yeah. Bese kasukumile lo myeni wemala wathi sengimukela Jesu sokuba inkosi nemsizisi sengiyakutshela ke njengoba sekamukela Jesu mside angasabuyele emuva. Amen. Kunethuye abantu asiyevakala. Kuna lasebasindisiwe kuna labangakasindiswa na usengasindiswa usalwela kuba kahle kulunga uhambe kahle mana sowusindisiwe awusatendi letipho. Libandla namhla ke lifuna ukuthi lisilimi nengisindisiwe mara libe liyathaba. Uma nto uyibeka nje ibe straight na usindisiwe awusayendi tipho lekumele ungateni ngoba sowuhlambalata lo msebenzi lo wendeke esiphambanweni. Hallelujah. Uma usasonda mntana sekhaya kunenzaba usasonda vele. Thina sele basavana apho vele usangumsondi. Mara usonde ubuye nganene ngoba ulapho usilokushonela nini. Baya collapse abantu babamile. Umuntu amile abambisa avana yakhe collapse athi kudu ahamba ibambile. So uma usashinathela kunankinga qhubeka unathe mara unathi ubuye nganene ngoba uyathi ukuthi iyoshaya nini. Mara nasawusindisiwe wamukela Jesu wabhabhatiswa ungasavumi kuwa ekukholweni. Baba zalwane wathi wavuma kuwa ekukholweni sawuhlambalatile inkosi Jesu nemsebenzi lowaselela wona esiphambanweni. Oh Jesus. Labasikati labasikhombisa bayasiduke indvodza yinye. Sizothi ivela kudla kwethu sithi imbathele timbatha tethu into nje sifuna kubitwa ngawe.
la kukhulunywa ngalabasikati kukhulunywa ngelibandla laNkulunkulu. Fast forward ngathi ubambeleleke incwadi ya Matthew chapter 25 singasayifundile usingechaza Matthew chapter 25 ikhuluma ngekuthi bazabone kune labasikati laba lishumi laba 5 bakhona bebasula laba 5 bakhona bebahlakaniphile kukhulunywa la kusibazabani laba abahlakaniphile bathi lungiselela Amen. kodwa labangakahlakaniphi abazake bathi lungiselela. Amen. Lokhaza ukuthi ngaphakathi ebandleni ekupheleleni kwebandla ngoba bazalwane number 10 ngeke ngafundisa ngaye ngathi number 10 uchaze amandla kaNkulunkulu ingako na Abraham akakhuluma naNkulunkulu athi uma ngabe ungathola kuna 50 lebakholwako eSodoma naseGomora ungababulala yini wathi uNkulunkulu nakuna 50 ngayekela iSodoma wehla Abraham wasina kuna 40 ke wathi uNkulunkulu nakuna 40 ngayekela wehla wasina kuna 30 wathi 30 ngiyayekela wathi nakuna 20 wathi 20 ngiyayekela wehla wasina kuna 10 wathi 10 ngiyayekela wema lapho Abraham. Oh yes. Waba understand into ukuthi 10 inamba yemandla then ngelizwi laNkulunkulu labasikati laba ngu10 bazalwane njengoba libandla ngokuphelela kwalo kuyeneka ukuthi ekhathe ebandleni lidivide kabili libandla bantu basekhathe ebandleni kube khona labahlakaniphile labatilungiselelako basesekhathe ebandleni kube khona labalibale basekhathe ebandleni balibale emjolo basekhathe ebandleni balibale etshwala basekhathe ebandleni balibale bazalwane tinzaba balibale kuzonda balibale kukhuluma emanga balibale kuhleba basekhathe ebandleni nakhulunywa nabasikati kukhulunywa ngelibandla laNkulunkulu. Hallelujah. Number 10 usho emandla. Oh Jesus. Ingakho bazalwane noma ngabe kukhulunywa ngemali ezabene kweshumi osingayi lapho osingayi asiqhubekele Jesus. moya ngidele ukuthi uyangisiza ukuthi usawusayi lapho What's John chapter 8 asifunze from verse 1. Yesu wasuka lapho waya entsabeni leminqumo ekuseni ngeluvivi wabuya weda ethempelini bantu bonke beda kuye wase uhlala phansi uyabafundzisa kepha tati temthetho nebafarisi baletha kuye umfati labe bambambe aphinga beda bamfake ekhatsi bathi kuJesu mfundisi lo mfati ubanjwe aphinga emthethweni Mose wasiyala ngebantu labanje ukuthi bafanele bagcotshwe ngematshe baze bafe wena ke uthi beda bazabona kuJesu beda babambe umfati beda babambe imbazalwane umfati lelinye igama bazalwane lelibandla ngumakoti lelinye igama lelibandla ngumfati lelinye igama lelibandla ngimakhosikati njalo makhulunywa ngemfati makhosikati kukhulunywa bazalwane ngamakoti eBhayibhelini kusuke kukhulunywa ngathi libandla laNkulunkulu ingakho lafunza incwadi ya Revelation kuthiwa bazalwane nasekabuya Jesu asekafika bazalwane emafini bazalwane libandla liyokhuphuka limhlangabethe bese naselimhlangabethile sekuyoba khona umshado wa Jesu namakoti lekulibandla laNkulunkulu so thine sibitwa ngamakoti kuJesu singumfati waJesu laba futhi beta nemfati bamthola bazalwane ophingile kodwa bazalwane kulethwa lo mfati kodwa nobabe akalethwa uma ubiyela esimini yaseEdeni kuthiwa inyoka bazalwane yangenwa ngumoya lomubi yabe seyokhohlisa yakhohlisa bazalwane Eva wabe sewuyadla kulesihlahla sekwathi lobuhle nalobubi bathi nasekumangala kumbe nasekugwetshwa bazalwane sekuba ngeEva lo utaphambi kaNkulunkulu atokhuluma ukuthi ngelenyoka lenkhohlisile then ke Sathane uzwama ukusikhombisa ukuthi libandla laNkulunkulu
labona balidukisako balidukisa bese bona bangaveli ingakho la kulethwa umfati lebamthole aphinga kodwa le ndvodza leyimphingisile ayiveli liyavela libandla laNkulunkulu lilethwa phambi kwaJesu kuthiwa simthole aphinga ngokwemthetho waMose kumele adotshwe nematshe aze afe. Qhubeka. Verse number. La ugcina khona qhubeka. Phela bakusho lokho bamlinga kuze babe nesizathu sekumangalela. Kepha Jesu wesuka wagobonzela wabhala ngemuno emhlabathini. Bathi basambuta ngaloko wavuka wathi kubo, Lord esono emkhathini wenu akaqale kuqala amgcobe ngelitshe. Waphindze wagobonzela wabhala phansi emhlabathini. Bathi nabakuva lokho baphuma ngamunye waqala labadala kwaze kwaba wekugcina. Jesu wasala yedwa nalomfati abese lokhu eme khona lapho. Jesu waphakamisa inhloko wathi kulomfati, hawu mfati, sebaphi kanzi laba bebade kumangalela? Sekude yini lokulahla ngelicala? Yena wathi, kude Nkosi. Jesu wathi, nami ke angikulahli, hamba ungabe usona. Phetha futhi le ndaba lokuqhina. Jesu wathi, nami ke angikulahli, hamba ungabe usona. Angiphithele kuze ube kayiqila ukuthi hamba. Hamba ungabe usona. Number 1. Hamba ungabe usona. Number 2. Hamba ungabe usona. Number 3. Hamba ungabe usona. Listen eBhayibheli nasekalethwa bazalwane lomfati lebamthole aphinga. Listen eBhayibheli Jesu wayaphansi wanaka phansi bazalwane wayolungisa indzaba wayibhala nakasukuma wabaphendvula wathi Lord esono akaqale bazalwane amjikjele ngematshe. Wabuyela Jesu wabashiya batshelile. Wabuyela Jesu wayaphansi wayobhala bazalwane lakabuyela ayobhala. Listen iBhayibheli babuka nabodwa babona ukuthi akekho Lord esono kwaqala kulomdzala bazalwane waya kulomncane bamshiya lomfati bahamba solo yena uye phansi. Listen if la nkulunkulu encwadzini ya 1 Peter chapter 3 ku verse 17 listen Jesu nasekakhelile ethuneni lithi waya phansi waya ngalomoya waya bazalwane kuwayatha tikhiya delihluthulelo wayolanza tifo leli bandla likhiyelwa ngato leli bandla livalelwa ngato lithi waya phansi. Kwesibili bazalwane nasekaya phansi lithi bekaya ayosida labone bafa bazalwane nesikhathi samoja Noah kodwa nasekavuka kwesibili lithi uvuka sowubuka libandla uthi kuleli bandla baphila bekade bakumangalela uthi umfati abekho into memetele seni uthi sekavuka Jesu uvuka bazalwane ubuka libandla ubuka emandleni uthi baphi lebekade bakumangalela baphi lebekade bakhuluma lokubi ngawe kodwa ugcina ngemagama lekathi hamba ungabe usona. Hallelujah. Hallelujah. That is the mandate. Oh Jesus. Libandla leliniketwe yona. Hamba. Oh Jesus. Hamba. Kodwa ungabi usona. Umsebenzi Jesu sowuqedile. Libandla selisitakele. Oh Jesus. Kodwa libandla kumele into yinye. Hamba. Ungabi usona. Hallelujah. Sibelethe ngosothandaza. Hamba. Ungabe usona. Baba toto wenge. Hamba. Ungabe usona. Uma ngabe uyakhona kuma ngithi ngiyakume nawe usuhamba ukhona ungahlala phansi. Oh Jesus. Hamba. Ungabe usona. Emagama Jesu la wakhuluma ebandleni.
hamba ungabe usona. Kunento lekayifakile ngaphakathi ehlitshweni lethu ligama layo nginembeza. Njalo uma ufuna kona nembeza ukhuluma lento leyakhuluma uJesu kuthi wathiwa hamba ungabe usona. Oh Jesus. Libandla lelito hamba lihambe kulamagama ukuthi hamba ungabe usona. Angeke lite kumfundisi umfundisi. Ku right ukuthi ngihlebela nomunye. Ku right ukuthi ngende lokho. Ngoba unembeza lengula ufake kuwe. Ngolotho bakutshela athi uyona. Uyona uyakhuluma nembeza. Bantu lebana nembeza bayamuva. Bamane babambelele ngamabongo. But ekuseni message hamba ungabe usona. Bonke yini washintsha is from today. Bathi mina ngisindisiwe angisafuni kuphinze ngone. Oh Jesus. Bonke yini washintsha today. Bathi ngisindisiwe. Sekavukile Jesu ngoba lithi wavuka. Lakavuka waphamisa ihloko. Khumbula kuJohn 19 verse 28 lithi wayigebisa ihloko. Oh Jesus. Lasekavuka lithi wayiphakamisa ihloko. Wakhuluma amagama wathi hamba ungasaphinzi wona. Sesiyothandaza. Ungeke inawe as from today uthi angisaphinzi ngone. Angisaphinzi ngone. Oh Jesus. Into leyenda ukuthi kwenteke konke lokhu ngoba Adam na Eva bona ensimini yase-Eden. Kwenteka konke lokhu yabethelwa ngenxa ukuthi bona ensimini yase-Eden. Bathi kuze angaphinzi bazalwa ngayobethelwa libandla alihambe lingasaphinzi lone. Sivale mehlo. Oh Jesus. Qhubeka manje bebe. Siyabonga